manesa zao fiarabana zao ary manao anty vidéo ty amizao maraina vao miposaka masoandro ny alarobia 30 aogositra 2023 izao mitenako amitsika rehetra vahoaka malagasy tsy vakivolo ary indrindrindra fa ny vahoaka ny Toliara koa satria manao anty vidéo ty maha andro biahary zay alalanareo amin'ny resaka zavatra maro ny asa sosialy ny injustice sociale ny fiadina amin'ny famoretana tsinjazolena ny fanovana ankilabao izay natao hoady ho antsika vahoaka malagasy natao ho antsika indrindrindra tsika Toliara izay nahatonga nireny fisamborana ka natao antranomaizina fisamborana antsokosoko fakagnakerina manko izy zahay mahay azy ka nimetrahanahy tany anatin'ny prison ny Fianaratsoa reny tsy nisy olo mavambahoaka ary tsy nisy olo ray aman-dreny mba nitsanga ankoatra ny raha lahy io tamireo olona zay mbo afidy ny tiako tenenina fa tsy hoe ny ray aman-dreny fa ny ray aman-dreny rehetra nitsanga fa ny olona mbo afidy dia izy ny olona nandeha nitsanga hoe tsy ankenay io famoretana sy tsinjazolena fanovana anteritery ny zandrinay raha lahinay andro biahary io ary nangataka ny hamoahanahy izay tsy misy fempotoana raha tsy Andriamatoa sy teny Randrianasolonaiko tsy hoe hitsanga vavolombelo ho azy aho androany fa hampatsiahy atsika satria izany sy teny zany hitatsika indrindrindra tsika Toliara nahita baka miasiky ao nandeha tamin'ny Hoseny Capricorne School nanao judo niny jusque izy ny président fédération judo ka nandeha nanao député niotronitsika ny champion du monde amin'ny judo ka amin'ino Capricorne tournoi de Madagascar ino Océan Indien niotronitsika nandroany nanao aniny député 2 fois niotronitsika ary tsy vitan'izay nanao an'ireny fifidiana comité olympique ny Madagascar reny niotronitsika nanday anara Toliara avao zay matsilazako Madagascar iny teneniko le hany iny laha niala i baka Saint Augustin satria ao tany nipoira nangalaky tsodrano bakao nandeha niakatsy nandeha antsirananany amin'ny tany antinana iny any ho abola zay hoe so rety antanà fa ty mpaminany tsy masy antaniny zao mila tsodrano i antinana any tany antinana iny any ny raha tsika mahalala fa laha niala mpanjaka Anjanakonimerina baka amin'ny tany Antemoro any tsy hananao zao hoe handeha Tananarivo any aho hangalaky fitondray Madagascar toy nefa hanao koa laha avy ao nefa zao tsy hanaky Tananarivo nefa i nametraky slogan hoe ny ranomasina ny valapariha tarana nametraky hoe ny ranomasina ny valapariha dika zany Madagascar ndadasiko hentsika iabiaby laha nandeha i nitondra tanara Toliara nitondra tanara Madagascar nanao an'izao fifidiana iny tan'Afrika tany ho lehibe ny judoka manerana an'Afrika hitatsika reny fanotronatsika azy tsika niaraky nanotro azy aby satria nitondra nanara avo ny Madagascar enteo tany Senegal tany Dakar fifidiana 9/34 angamba le fifidiana tao na ny fidangany zany ka nahafaly antsika na nisonatsika azy izy niavy ta Toliara taony ary isaorana antsika etoany ndraiky mba tsy tenenako foana hoe nintereko na ny hoe izy nitsangana tamiko fa na zany parcours zany mba henteo amireo izay eretseretinao izay nilanao androany zao tsy resaky politique fa miteny mihavatoro maro ny zavatra nifampiresahanay natao Madagascar nifampiteza tao io moa tsy ahay hoe tsika nifampiteza tao iaby ta Toliara tao
na taty andafy maro raha nifampizara ary zay nahatonga henanontany tamin'ny havatory taty France hoe sao de mba Alexis ihany sao de Saidy ihany Alexis hoe miala ny Saidy atsika de miditsy any Alexis hoe miala nakatso de miditsy anabodieko ka natorondreo ray aman-drenireo indrindrindra fa ray aman-dreny Jean-Jacques Rabeneria sy nanambara hoe tsisy manara ranjiririna zany hoe zanakolahy midika zany fa olobe nefa izy antoko avy satria mako raha mbola natokony avy haiko rangahy be tompony antokony avy de zay mahatonga hoe mbo nijery avao lafa nisy ny fampiresahana misy zay fanakaloza hevitsy zay ary nijereko hoe raha nandeha niditra anatin'ny antoko na parti politique Zokobe ray aman-dreny député de Madagascar comme de nisafidy ny parti social démocrate de Madagascar PSD izany PSD zany anisany antokon'olo dehibe ary tsy vitany manaja ny sotoaviny malagasy mba tsy lazako zareo tamin'ny fanolorana anazy vita fifidiana ho secrétaire général ny antoko PSD rehefa nandrava fitenena ny ray aman-dreny nalay ny sabakany satrony iny nalany hitanao hoe anatin'ny culture ny sotoavina malagasy ary zany PSD zany iarahantsika mahay mivalampatra ary mibahana ary io ny zavatra tena nampalaza anazy hoe fitsinjaram-pahefana tena izy na ny demokrasia amy zavatra rehetra maro ny fampivoarana mba tsy lazako nampalaza koa moko zany hoe politiky ny kibo ka nahita ny raha lahy aho mifampiresaka aminy ary tsy vitany zany resy lahatra ary tsy zaho avao mba mangataka antsika aho marina aty aho androany io maka ty place misy ahy aty aho androany io mety mbo mianatsy hanento hoe manao akory fitondra firenena zao hanao akory fitondra vahoaky zao satria mety nalisa loatsy aho taloha na mety mo tsy nivonona aho fa manampy aho atoy ary mivola mbo ho avy aho ary tsy maintsy ho avy an-tanàny hanohy le dia zay nataotsika fa androany toy mbo Zokobe sy tendra ndrena solony aiko io aloha ro raha lahy vonona ary hitondra ny hetahetatsika ary hitondra ny lazatsika ary ataoko angamba mbo resaka président comme olympique izy mbo fédération ny judoka mbo filoha ny lehibe ny judoka manerana mandidiny an'Afrika fa afaky mitondra ny firenetsika koa amin'ny avo ny vatany rery sandraky tsika mifarimona ary miaraka aminy ataoko angamba lasa lavitsy Madagascar atsika mbo izy aloha nivonona androany mbo izy nihalantsika amle manara rano ririnina volany iny nanaraka an'ireny parcours ny reny mihavatory reny aho hita hoe manaja sotoavina malagasy isaky ny distrika isaky ny commune mila tsodrano mangataky ny hetaheta-mbahoaky midika zany fa maro ny zavatra maro ty raha naboaky ny tao maro ty raha azony tao ary maro koa ireo misafidy izay hanaraka azy ka tsika androany hamaray rolahy amiko manoka moako zany de fa ambarako etoana zaho Zokobe ray aman-dreny sy tendra ndreny solony aiko de maniry ary mangataka anao raha manao an'izany famalia sy fangatahany bahoaka amin'ny firenetsika ao izay nitetezinao zay mandritra ny volana maromaro zay de ny hiriotsahanao ho filoham-pirenena amin'ny ty fifidianana 9 novembre ty raha toa ka tanteraky io ka handay ny hetaheta maro ny épreuve maro ny zavatra hita maro ny dingana maro ny zavatra parcours zay nanlehanao maro ny relation nandehananao hainao ny hanatsara hainao ny tany hasianao tombonao hoe aia tany hasiako tomboko toy tsy anahaky fitondra ripoma atao lehany reny tsy hainy hoe aia zaho toy mitsangavihavy androany aho zao manao mazitiko de mahavita covid fa iha olo mandinidraha iha lafa manao raha ta le temps toujours de temps de réflexion mi réfléchir iha
zay vo mandeha mitsakaraky hoe aia tany hanova azy. Izany nahitahako aloha voalohany hoe maharesy lahatsy ahy ny manao raha miaraka aminao ary tsy manao raha fahatany. Ary maharesy lahatsy ahy ny manaradianao raha iha ka hirotsaky anatin'ny fifidiana. Marina, mety hanao zao ny olo rehetra hoe iha andafy any andro manakory fifidiana zao Madagasikara toy. Zahay anaky babako, anaky Biahary Dogontsibiby, ex-maire de la ville de Toliara, folo raiky amby lahy, sivy ampela sy satavela. Folo raiky amby lahy io ty voalohanay Chateaubriand, Biahary anakao ao 65 ans. Io voalohanay io fa mana ty vinantony, mana ty anany, mana ty valiny, mana ty rafozany, ireo koa mana ty zafiny, mana ty zafiafiny, fa mana ty kitrony. Dika zay babanay i raiky avao fa mana olo 300 400. Mba tsy volanako hoe olo 500 fa amy ty fokony avao zay. Eo ty raha lahiny ty anabaviny manerana tanà io. Ka fa mahasolo zay na ty vatako raiky atoy. Marina mety ilanareo aho satria io raha nilako le hialy amin'ny injustice sociale, io raha nilako le hialy amy ty teny famoretana, mba hialy amin'ny fangororona, fampigadrana lava, mba tena hanao décentralisation effectif, décentralisation de administratif en plus, de tena hoe samy mahaleo tena zany ny faritsy rehetra, provincienne mahaleo tena. Fa tsy misy hoe misy premier ministre, misy à gauche à droite, misy maro raha mbatembereo nefa tsisy raha manjary, tsisy raha mandeha anjaraiky. Amiko zaho rangahy Andriamatoa Sy Teny nitoloky aminao, nihirotrahanao ho filoham-pirenena amty fifidianana tiky niangatahako. Iteneniko ny hoe laha niany avy le faneonao couleur aboakinao mavo sy manga iny, tsy hoe zaho manao ankilabao satria ao ray aman-drenitsika Jean-Jacques Rabeneria. Jean-Jacques Rabeneria zany tamin'ny andro mbony ministra, maro ty anaky malagasy nahazo bourse nandeha andafy tamy fotoan'andro nary nalaza. Satria miankadre zanaky malagasy sy ny sahira zanaky malagasy. Miankadre anao ao ro ray aman-dreny izay manodidy anao iabiaby ao, samy mana tantarany. Fa ndaho le ampotoko politiky hoe avy satria haiko le rangahy be tompony namoro fototsy le avy, de zay mahatonga nijery avao. Fa rehefa tsika nandeha reny fihaona sanandro, programme anasa, fijerevako an'ireny zavatra reny. Hitako zany le raha maharesy lahatra anahy. Ka anareo tsika vahoaka Toliara, tsy zaho ro maro resaky, fa tsika vahoaka ny Toliara. Ino ty anaky. Niotronytsika amizay raha bevata rehetra nataony. Nometsika anjara io, ary i anarany hira ndesin'iny hoe mananandro zalahy io. Andron'io tsy aliatsika aminy. Angatsika tsy ty hambopo, laha misy ty hambopo rahalahy na hambopo mpianakavia. Na misy koa ny fijerena hoe fiarahamonina, ny fakahita moty. Engaotseky iny. Satria lafa niala baka nantsonao nandeha manantinana any nijotso, nandeha nijotso avy andrefa toy ndraiky hipoly antimo ao. Dika zay io abola iny laha niriorio ty tsiriry ankitobo mamy ao avao ty kotobony. Ndre iro niriorio tany antanà ao i hamaray hanao zao fanambarana zao. Ka laha aboany zao fanambara zao tena hilatsaky handray hanao adidy masina, hanao raha lahy hanao raha ady ampirahalahia. Manino tsika tsy ho avy, manino tsika tsy hifarimbo aminy, manino tsika tsy hanometana azy, ometsika azy zay. Ary manasantsika iaby vahoaka Toliara ray manontolo miavia. Nihitanareo tsika tamy Kiajametra Kira ao reny, lafa nometsika laza Kira, tsy zaho andro Biahary, fa babatsika iny Kira nandesitsika nanovatsika ouverture kianjan'io. Depuis nahakirakira tsy nisy tourna mahakasiky ty anara Kira zao namohany Kiajametra Kira ao. Iny vohatsika iny nisy 8000 9000 personnes, daba tsy vilanaky 10000 personnes tsika niavy tamy Kiajametra Kira ao. Ary nilamy, tsy nisy sécurité sociale, tsy nisy sécurité civile, tsy nisy police, tsy nisy miaramila, tsy nisy gendarme. Nilamy tsika jusque 2h du matin, nihisa soa. Vita tournana, nandeha fizara coupe, nihisa soa iabiaby miaraka amy artiste tsika anaky Toliara reo.